Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa premijerom Turske Ahmetom Davutoglom, kome je preneo da je za Srbiju posebno bolno kad njeni prijatelji promovišu nezavisnost Kosova i da tu misli i na Tursku, saopšteno iz Nikolićevog kabineta. Nikolić je istakao da Srbija pregovara sa Prištinom i ulaže maksimalne napore da svi građani na Kosovu žive u miru i stabilnosti i taj napor treba da pomognu svi na otvoren i transparentan način. Srbija se ne meša u odnose dve muslimanske verske zajednice, naglasio je Nikolić i dodao da Turska može da doprinese da se taj problem izgladi, kao što kroz investicije može da pomogne da se razvije deo Srbije sa pretežno muslimanskim stanovništvom. Davutoglu je istakao da se veličina države ne meri geografskim merilima i da je za Tursku Srbija velika i važna zemlja. On je pozvao Nikolića da pomogne u sporu sa Rusijom i preneo mu želju turske strane da ima normalan odnos sa tom zemljom, što je predsjednik Srbije sa zadovoljstvom prihvatio, navodi se u saopštenju. Davutoglu je pozitivno ocenio pregovore Beograda i Prištine, izrazivši spremnost da pomogne srpskom narodu na Kosovu.